Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama kawaida, leo mfumtano la baraza la mawaziri lifanyishiha chini mwongozo wa rais wa dawla nukwa tano ndeza kauba honi harma la baraza la leo nukta hadani ihusu utafiti wa legashi harma ya bahari ya Komor mandeli lijua usonti pia ukanga sina mashirika maili ya tafitio ya tawa ya juwe kai Komorungo na gasha uka tina au gazi uka harmwemba ya heba haringi ujoka gashi ujoka gazi alafu harmwa alzima mengoni mwema shirika kaondo ya lio shawandu warangalia wadunso amiba mpwe mask nabo mtupu wa ukamdara wezi lio njohanza sonti pia rikaze shada weka o zinfianga za hao haudirombabi ganizi puwe nelele chasonti pia lazimurke naze mask zinu manama de randi soramba ranguma doni unde de laula handani la wanano wade unabonge le shirika zima mengoni mashirika kao ngatafitio o le gasharma bahari ya hatu ambao discover wakana bunjilio hunu nyumeni banu ngasina zaidi ya mfukare umuhimu wa hele bunjilio hilo ndoja wareleshe izwekao utafiti ambao wa 3D wa honda nandoka jokiri kabisa ukandizo Komoro ngaona legacy hilo kababa hango harma zenzi mbali na bali za hanza wende wa fore ani wende wa timbe ili wahakikishe hazitendo hakikishe komea produit hiyo yokanda inu ngesa yo jende harma ze fazeza sa swala la pili kao do la leo harma le baraza la mawaziri la leo ngadro karangumba muda banu yortese irenge surwa ya hanza basauhe kena namna ikao wa Komoro wadojibiwane radio television hao watende wandisa mpango ambao nyora ava hango harma mpango ambao ujuzi mpango wanyu rangajwa sonti pia udungu na mnambeza haesha yone sakamemu ka bali ya surwanyindo ajihar mwaye wortese unwa ujuzi tena mdungo na mango dungo wako kabisa yabonge hanza mpango unuka milihendo lazima ya serikali watekeleze wajao za fikra zao na elefumvula hao hususan serikali ambao kaya watsahao ortese mipango hamanda yanu itike zinungo za Uvira bahi hama upepo sheke mipango hamada yanu yake ya daima jeheli iliyo harma za radio na za television zinji bila shaka mpango ama ujuzi kwa lazimike uke daima ukaizo tsahao hindi nganzo yonese ukayanga sina talani ngasina ujuzi harma miva balna bali ya husana nutamaduni abonge serikali kabatuna lai hongo adunga au hajitwa jema mpango unu na wajofanya nazo fanyeli wasaidie sha kama tunala hiyo ortesengo joka yo zamana ya hao ya sasa na ya kaharma de bawla leo de suala la husu ya stadi ya Maluzini ngajoka wapuza gymnasi wapuza na piscine na hizo muhimu kabisa hususan kama udungaranzao rirenge nsizi ndo ajiri waje wafanye nsabu harmenti hatu alafu leo yele haabo hawenufu yakaya wananyasi washinwa waoneha wakubali watimizi zezo kao ndizo wahandisa au saidia Komor hususan na stadiinu ihunde gymnasi ihunde wajau ne piscine ili ruhusu rikaye harmaze normu za stadi olympique hamande heli kao yonde fikire kao izaya ho mwaho wahe stadila swala la satena la hadisi leo lihusu projet kao kariamba mahajana umando wa ho maha badala la harma ye konferensi ya Paris ya husu uhimisa kompanyi ya Komor ya misafara ya hawani zihazi zendelea gizo harma daraja njema yabo harma baraza la mawaziri makhsus
ya projenge joja elewa no ifanya ili serikali wajotungua namna waonao maslaha ya ukaya ya shirikalini ulijua kanzi hafaida ya he ensi ya hatu masuala la salamu sole husu greve ya bira ya usukani wa masiwa ze masuala kawe ya kaya jeleha harma greve ya usukana masiwa yayo ya hunda shawiri na ya lazimu ya tashashawiri ili waandua kena namna ya udungana wanruwa za punguze kabisa migongano hamada inu shawandu waelewane ukayakanga problemu wanruwa zambe wastashe mashawiri lahana udhulumu mwendo wa hensi haunje harma greve ikao mbese baadhi ya heza ndongo ikawa nunga zitahao zora hisu wandu ziparisa izo de hamuhtaswar ze nukta ikao ndo za hadisiwa harma de baraza da leo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.